Killchain, kapela ze Slovenska, váš styl se dá popsat jako Dead Grind. Dneska jste tady zahráli, však jste nepřijeli v kompletní sestavě, asi chyběla vám tam basa. Nicméně, jak se vám tady líbilo na takovém festáku, který je v podstatě DIY, do it yourself, underground, nic velkého, nic komerčního, menší festák, ale přeci jenom i s takovýma kapelama třeba jako jste vy, protože už jste taky to hodně odjezdili, jak se vám tady líbilo? Tak najprv čaute, ja som Kubo, bubeník z kapelky Killchain. Tak bolo toto super, akože my sme to vlastne už v prostredie tohto festivalu poznali, keďže náš spevák Gabriel spieva aj v kapele Obliterate, ktorá tu hrala minulého roku, takže mali sme výborné recenzie, že proste oplatí sa tu prísť, je tu skvelá partia ľudí, dobre sa tu hraje a myslím, že sme si to potvrdili aj naživo, že fakt stalo to za to a perfektný festival. Neviem, Stano, či chceš ešte niečo dodať? V podstate nič, všetko, čo povedal Kubo, je pravda, super atmosféra, hoci ľudia podľa mňa tu chodia skôr na deathcore, ale trošku sme to oživili, trošku aspoň pre niektorých. Přece jenom hrajete Dead Grind, styl, který dneska ještě je vidět, ještě ty kapely to hrajou, ale už ne zas tak často, spíš do té moderny. Držíte se tohle z toho stylu, furt toho death metalu, skříženým, vlastně ne skříženým, nechci to takhle úplně škatulkovat, ale Dead Grind je prostě styl, který už je zavedený. Držíte se tohohle z toho, chcete hrát tohle, nebo třeba kapela už měla i, že třeba půjdete trošku do nějakého jinčího stylu? Zatiaľ to necháme tak, ako to je. Uvidíme časom, čo bude. Vlastne už máme hotové 4 skladby nové a nesú sa v podobnom duchu, jak tieto skladby predtým. Vlastne je to rýchle, klepačky, nážes, jak sa patrí. Zatiaľ spomaliť, nechystáme. Jasně, vydali jste vlastně, vy jste měli dlouhou pauzu mezi deskama, tuším, že pak jste vlastně jedna, a tak nechci kecat, 2005, 2004 to bylo vydaný? 2005 bol debut, druhý album 2007 a potom bola dlhšia pauza, ako fakt posledný je 2013 alebo 14 teraz už. 2014 mám. 14. Tak ono to bolo v podstate spôsobené tým, že došlo k zmene členov v kapele. Ostali sme pôvodne len Gabi spevák a ja za bicimi a komplet gitary, basy, ľudia odišli a nahradil Stano, postgitaristu a Martin, ktorý tu dneska bohužiaľ s nami nebol, on ako nastúpil na post basy, tak preto bola to dlhá pauza a v podstate tá príprava na nový album trvala tak dlho. Co teď blízká budoucnost? Máte v plánu něco vydat? Je nový materiál připravený, že by to mohlo jít ven třeba? No, ako som hovoril pred chvíľou, máme 4 nové skladby. U nás to ide trošku tak pomalšie, my to necháme voľný priebeh, lebo ne všetky riffy, čo sa vymyslia, prejdú. V jeden moment máš nejaký riff, zahráš ho, super, o týždeň ho zahráš, chujovina, dám to head. A proste takých riffov mám milión a furt stále musím triediť, lebo sú samé, buď sú to, daný moment sú to dobré linky, a o týždeň sú to chujoviny, takže ja to výročnom zaradom a to potom u nás ťažko ide. Stále ťažko. Takže dávame si taký kľud, keď to príde. Takže uvidíme, možno dúfame, že na budúci rok niečo. Tento rok určite ne. Kluci, díky moc za tenhle rozhovor a ať se daří. Dár. Díkes, čaute. Čaute.